itina wa gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyendeti kutongoesya chathe kinene cha kwambililwa kwa walanio mweu wa kuthiana lato wa itheka kaunti ya Masako oundumwe na nzia nzau ya matukwaya ya kutethesya kuiva ndivisa itheka kana land rates chumwani keyu yeyethiwa ni tambie nene muno kaunti ya Masako kana na minisa muvyani wa itheka nthini wa kikalo kimwanya na andiki mama uvoni kana kaunti ya Masako yithitwe yikalite tena records ithi kana valuation roll kwa ilungu ya mbewa miaka 13 ende kumangavana likake vilane ene wosie na uito na kwambililia walanio su ula ukwithiwa na utandithio munene kwi enenthi ma kaunti ya Masako. Otondo Daniel Mongelo kutuelesya. Minister muvyani wa itheka kaunti ya Masako Nathaniel Nganga elesekana yene tambie nene muno kwa kaunti ya Masako na governor wa kaunti no kwambisya walanio su chumwaniki. This county has run for the last 13 years without the valuation roll, a very important document in the existence of counties. Governor wa Vinyendeti law legal office ni wa nanga ni instructions document, you know, it's a way. At the Department of Lands and Fiscal Planning, we embarked on the journey and come up with this document. Inki ni wathingila kana enenthi na muno ala mene itheka cia kitubuloti kana sieta ilo vya kwanzi mwaka na ila ingi meitha maivete wathie ula mataitwe na kwambisya ingi kwa ilungu ya miili vala meitha manengetu uthei wa kwiva thie munini. Kile kutethya andu maitu chambe ni kana andu ala matae ala mena penalties, interest na arrears. Document ya come into force sindu isu ni waive wa asionde. Ola wena outstanding penalties, they will all be waived. Ola wena outstanding arrears, they will all be waived. Na ola wena outstanding interest, they will also be waived. So you and mwako in the next 2 months, maida mai expect ka kuiva the principal amount. Principal amount with the nimbeza ila siapa year because property rates waiver every year is an annual charge. Kwa you alama naenda amagede amata ito milioni 10, milioni 5, milioni 4, milioni 1. Now that money will come down to basically the principal only. Onuwe ovo ni waelesekana kiki na neti na molo to wa silikali nene ulonenganete kwa silikali sia kaunti ndawetekana no kaunti ile juu ila imikie kusovya mwalanio kana valuation rolls na kaunti ya Masako ikatalika kwitha taimu ya kaunti ila siatie walanio su na kutethesya enenthi kwitha matona umanandi vila mekwiva latu wa itheka sio oundumwe na kuwetanga angangania alama na thina sia enenthi mavindani ala menda kuiva thie wa itheka kana land rates. Document ino ni kujiko twasisya masabu ne maitu tunaina under 55,000 registered landowners in our system itu ya revenue. Na twasisya with this document we have raked in more than 600 landowners, 600,000 landowners. Before we had approximately 55,000. This is to show kana in tune with the sentiments of Commission on Revenue Allocation. Revenue potential ya Masako is to be around 8 billion and counting. In our assessment, this valuation roll will help us rake in more than that. Ni mwakati wa mawalila maende na kuikiwa ni gavana wa kaunti ya Masako kuikide kana uthukumi serikali ni kaunti ya Masako ni wende na kwaila na enenthi kwitha maende na kutania serikali cia mwitiuko. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuvanza wa ofisi wa itheka kaunti ni ya Masako.